Ubak koras maruan yung badai nong elam ke Kongres na nong po konstituensi ula IT yak shiti no kam jong u na ka parti hau ba Vincent H Palau Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee hakano paisi jong ka khat sau tarik unai we arajar puar. Ubak koras udai we nagi samlarang ba bapau khmat haka kam yelek kai barhikai yakura haka than riboy ula ong ba ka parti kam don jing treilang kham tam hagi benta hatrai do bat kipat ba haka imlang salang. Hagi por bala dep nam don nam den dai bakit kam ke parti kongres re hadin baino ba amiral bonds mulai ya ke parti hadin baino MDC te nagaliang jong ke MPC nagaliang jong presiden ilawan pen request yang aban li ban lum malang be kongres apo no constituency bat nalale kumta re kat bangidang mi kesni na i ke parti kadang plot nomor kali kamdon ka jing ya trilang lan kamdon kata ka benong haktin parang well organized ma kamta ma no constituency kamtam ki long neglect bhai ki ni ki grassroots worker ki badai ki original ki bai dithabut ki congress le halor kani kan baki popon ki wajib ba na ki shispa abu prashnong ki bangala julai bania sulok ki ko asu bandon ba congress namar ba ka jing thap ye ki breu congress mata kamtam ki candidate im de dai ibreu bakit ya ka kam na party congress idi bawan na kawai party UDP renyumang ila accept i na ka yang jungin ribon bai ba he kim accept i batte halor tak nong rem ngaro nganom don jingmut shu la dengan tre ba party congress habagi bai ba kim baro shispa abu prashnong hapo na po constituency kim support shu kiba klapi hai pila ba penru mengai corona ngambi presiden juga MPC corona di ba Vincent Palai presiden MPC but ni naga liang ke parti kongres le kiba don ha ke pon po constituency la shu neglect be ki umdon shu ba geli umdon shu ba kanjo yanongin ai tiket la shu ino la ino kum tu but de halo kata kan rem hi ba ngaro ngasngo shem jinge ba kam sudon jingmu shu ban parti kongres but nganong ip parti kongres hanung mbi tang hanung po habaro ka we riboy hi katlot ngam kam dol ijung kam idon jikerman rem job biang ban kan wan biang na pori district piti pa ngadiu ba koras umde politician na do ki por dalai di boya kura ngapau pau por theim ni politician ngapau por thei we nag bala nosnya hasang haka imlang salang ka bai kura andai ngam purom ya ka parti ngai ka parti de halo ka rem nga pediang ke jingker par juga MPC bahkan thungnya kom sekretari jong ke MPC ban in charge kan po constituency ban lum ban lang biang ke parti andre haba gila ai ta kalung kor ban kit ya kata kalung kor rei phose kam don pat ka jing ya tri lang lane ka jing burom lang eki grassroots worker de ta kan lor ta kan rem ngam sudan jing muchu back to boxing. Halor ke jigi nok kam ubak koras ubak Vincent H Pala ulaong beundang ya keren bahaba ki nong elam ke parti Hariboy district wat la ula kubur be umla ban ya keren berubak koras hakiti kendiat ski naki kartu kat ni ki daw bam la kiar am kamu ba koras su de sketri ba penya kanompo jingsha de mo u ba pengklanya ka koras nongkong ba kadon hantu kat bangin padon candidate te hadin ke jing yo kandidat jongi hadin ke jing barbor na piklain na try yo udon ke jing mut ban yele election du kwa ka bangin karanti ba ban ai tiket yo ne kono korkom nomor ngampat yo keren yo nomor ba kumba ong ngalai phone yo man hekene mga dangdon soko Europe dangawan Europe i menjongai pangjor po hostel dan ICU ngaklam ban yo ikendo idang suklat menjongai kumutip ten klam pada yo ban keren ring ala phone yo kini singi ong ba i menjongai dan sistem pelat ngaru kadang wan tendalah biang kapor min sekendo resign pemban lele min sekren yu ngala poni ba Charles di district president min sekren yu min soto ke jing chu ke jing kam chu katangin sepe ke ba kadai ke jing sha upon ha bangadam don Europe ngale ka parliamentary committee te pinpon Europe semen seni ke men met stay ke men sni kebon kapor di don meeting se ya keren ya kata upon yang por bai menjongai dan don po ICU te se pini keren na ap hantu po ICU pin pej utuh men lejong ba kertat bat ka oksigen ne pin ya keren kata politics ne kejing syabu om tu uru de ban sung tu ken hapa ngala ong ibu ba kadang don kejing tu de ban don kejing ya sya kejing ap ke ngala pun sung tu ibu kata kemun ngali tan do pon press ngasim hinga keren hi do pon ki polisian ngasim keren hi tingting pun bu aj memir ngakren hi ngakren be boyok por dan ngam yo kan keren ngapun biang hi sia na welcome na mar masuk tu kat bangin ang keren bon ki priu kat nang don kono ke discussion ni ru ngidang tip nang kam yo experience
idang learn ya ka bade ban te ngam don ti er ke jing kren ban no ron